abagazi bona bimbenyeza ibyo beine kikazi turunja cy'amabunu kakitora isome mati kacina amabunu kore gwanga jagati bona bansuga tachiroka runji kono mbakazi wauna torekira cyaro kuko kutarinke yanyibe kunja ngusente ngusikatowa ngwa banka bakaguzente zanje na nogu yakwato mada yasugo yacenda ninke kisirani nawe omutenda katukore abana beniye sukomukazi konga mukama kaja stargera tureke kwechura konga chikundi zani chikano se ina kichikanje kinabe ine kora nori yakinabe ni india na kosente no wangu akanga basa kunyiho mara kanga tembe akwe na pesa mi anje na utaro ndio ni bona bonera Sasu kunako ukabongo asa cyuguru kacira katanga kurya butara kante bakikanja ka muzenga teve ndebe sisumye chibamo kadere zinjo ndebe nakato na full accident no boriore yabo ona yero kamanzendebe ero Ada sweethearty. Hello? Ogambachi. Ai jaja ngachikaye. Wajango kunoha. Enabali soka didilitinga. Agora inesente ni to kumanya. Agora bari musigazi murunja inesente achikawa warkora no ryabyo makagamba ngogo mozo no muyanka itachimizika. Ewa. Kwangani mauni ni mawano ntega kuno Mr. Life kabaka. Mbayo ndije tine songa konke kisibe chambiyo katunga accident nkamfire kwenyine ariko wanje kanta kakorekere aza ndiyo nye kabambe mama wanje atura akaza Dubai na mzee itabayo na mase no mamu zaini wabe na mukadubiro bwe wabe na sincha sente na hata be na sincha sente konka no makancha kuzaya chira mobile ananka abanga kana tumna tunja accident inchizayo ya tunangwa tine kasento gama zuma tine mna chikume ndiya wa msani wana ni mperuka wano cheno izo banzo nango ndebero Okakorachi? Inesente zina abanyinoho nanyino milioni nkemwe. Nanyino ka milioni nkemwe na araja ntose. Wanji?
Wanaenda kugeza ku maisa uninye musiza wana wa maisa. Niwe. Hata hizo milioni zinao. Wankasi. Wano izali anka kwa address ora ansanga. Nango kizo kande omandu kuri munongo. Milioni. Wano nda kureba nyowe nanga kureba milioni. Nanda kureba iyo. Na milioni iwe wenkiwe uri nkai. Nza ku address. Konka yo milioni kana waso bitajireba. No baso bitajireba wama kunsanga ubundo kajireba tinkumanye ungano baso bitajireba. Konka wiza nompa makaha. Kureba milioni. No kujandore nko kuturabhendere. Konka bya milioni kare. Uza ku address. Wanji? Milioni yabaje. Taronsonga no kuzanza ku address neza nondewe. Kale mizaneza kandi bora ngambera ho rinkije. Kasi. Konka si. Abakazi bona. Nabanga abakazi batwayiro muko muzungu. Konka ntanga chimpiye nkekigezo kuna afuna accident. Abantu nare umuntu akunkuna nakuri akanta akarebere makunkunda abantu. Abukuri bakurugaye. Konkashi. Mr. Ifenze yahindera muketa abayago. Niwende kamunanzira amutomera umanya birakaza hi. Koko yakwenda bo wa story yuko shika yayanterera sinende kati. Mr. Ifti yaba wa murembe ngo bakamutomera ngo utagenda. Ngo shangara munakubi. Hona Mr. Ifti sentaziyabira ine noja ngo basa kubatine muna. Tamburo katore ibintu basa kushangara yabi nakubi hakubanga. Mwana wotaka bicenga. Yobi yakamutanga. Obo batene bambya ndo bakundo we babagire ko mutstad nore ko mukazi ajya tkonka Mr. Life ubundi ati bodire bari ono benda kunyuva konga uchita kumfaza abantu bibi kanabere kama mpira accident encho ko nore yaranga kunkunda aso mukazi wo mucyaro ngo bakiza batwara ente abwaroni omutawoni onasubira omutawoni ngundiye cyumuga mukazi wo mucyaro ukatinga bicenge mukazi wo mucyaro azengu akaguza ente ngo aba banka bakiza bazitwara ato wo mutawoni nango mutawoni chimbe ni mukundo haina mavuno ngoga kunjeda mu muti oyirecha mavuno amambe ningahumura mu wena mbeni ndiama ko mabere wena mavuno ngakwata mwana panata gata omukazi wo mutawuni nawe yakwata umuhanda yagenda ngundi yicirema yabwa accident ikine cyo kwiga ato mu icombe nimba nindiya nawe sente nangwa munongo go wakora norya nawe yajya nanyendo sente namjya ntindwiro kwiza kundeba konga nanyendo sente we nakabya ngunyine miri aso sente nazina akazi konke seji Lenseji. Bakazi wana bayayi. Kwa kaka kwenda kanyendo milioni. Kakaji mfuna. Asiyonjini. Sana kakenda kwibita kari angeri no mucha. Konko muchana asako bayabaye no bwenje. Umucyara ino bwenje akwa kanzaro umwana. Eje cyo mutamu kibe cyo kunzugutura amaburu cyabe cyo kuzuguta amabuna eta sensa cyazirya. Kameza nacugure nyama cyakina amabunu manya. Nakono kubona umuntu kayareba neci kimuga hona shiwe nagenda nagaruka nakusanga aho kitamero natoye kwatiriro kimuka umushija nakusiga nati njye niho sitamere kamure tukayitera na miza bafo kanaba
ndeba amanyandi yo nigamba niwe ndiwe nakariyo isoni zo kandi zo mwise bamure akasika abanje kuvuza waje no byungwaza kura no buza ase naza kora ikibazo wakoze rezirinka ari waresire kubiza nona byo nizani nage mukono nanjire ko yiyanyoye nenda yanje mweshiwe nifa kubuyo torafiro no kumfa kamurebe akatakagwe mane cyo bapakasa katambara ko mutuba ebe bukwasire bose tibukwasireho bonga dini za kuzubona mwesha tukora asikuye mu bweno kunkora cyo ho bazanye tegereze cyo bweno nkora ndebe nonkora chinkiwe urya woye kimuga to kubasa no kwimuka mweshi no kwimuka ngo ntere nimuka ture nyepima muture konga ko kunda wajangu ndagumanti mwinoza gumo cyompaka kanoza no kufana kukinyo kangambe konga kakupora chinyabo weno urya wabi itwara kuri cyo kankora ki shiburiza bakazi basiga basiza babara babipfiye nuko abire tfire urya weno kafama guru kafebije ntande kakura ikibyo na icyo kine na wakambo n'ati cyo nini konga to beno nakukore atiyo kayenzungwa akakimuke kata omuntu byo ni sasa no nakimuke kata ngimuke kata msiwa kawaswerire cyo kundeka ugachimoyo tumwenda hausigaro wawe siye cyane kindese kagizire kuzara mwese ubona rema ngo mutanda to cyabasa wena nosiba karagosta memwe sinini ndonda nikugena karonda bakora si warga yona oje kuronda nangire kwebisa mweshati yo wasanga omuntu ndiyaha wamaro mwaka gwono ryaho ryo rumuga mwese no jandi nyoye tindi kwa kaza bandine feelings nangire kweyi to kubasa kujangu ngarami ojiro oyekore ngore chi mwasi najira muntu kubasa kunza mutu ngawe sikihi mwana wanzo mtoto kwangu chao kazure hata na amanya kusete ni wawe nosta kaniza kukogo mwesi kora hagwe munoza kunkora ki no kunkora chinkiwe nanku no jato chimuga aonga aha ngati ngogara nyowenjire binywe ni nyamushija ushemere kuzayigurura ama mukazi no wazahanzo mshija no wazayigu konkawa wabire chimuga nyine kurono ko saba kora jabarankora chinchi cyaje kashemere mweshi nakuzayigurira bakaja ngo mukazi no musiza muyambani omukazi yabarwire yamba mukazi omusa yabarwire omukazi yamba musiza ngara byo kureba ukasanga bitakuyambika mwana tinkiwa kuyambe ki gambira nkuyambe ki n'ubundi akuyambe kati n'ikindi akuye oride wabiro mworo ryaho mwen ninjaba yiri no kusohoza mu abororeka babone ngayitwara kuri mubona abone na nyine abonire yabande ikindi akuyambe cyonka sanare kankuyambe kugira imbwa zikurira hera kindi abe nagenda niza kuyamba kuteko muzo bati ni cyinki kweshengesereza imana rundo rukozo bibi kukayimukamanye amanyi mukoreka kuzako yimukamanye rawo yimuka ni ukureka sana kwa ino nyimurwa kuzanu ya murande buri umwe nakachimanye yimukamanye nebisafurya byo byona yimuka ni ukusigaho haya no baba waize kungamba ngwina banda boyindeyo mbine ero paro muzungu be mungwemu ogwe na nyine ba ndagarakanizire kuzika no kuzikana imbaso kwiza yimuka reka kunchereza mwana bandinze yimuka manga yimuka mane natakona no kwata uko ati no sira na kuyimuka mukunde rundi mutine ito kugira fisage mugayimuka ndamba ze kweko mugogo yimuka ubona ngo kuremera no nkempo yimuka hato yankora siza ankora ubona zo nyenda kuyamboje noza kuzundira mu nzu yawo yo dauka mani mukane bisafiriye ne bityo na mani muka bakunchereza babe bandize nyenda kugenda
matambara speed Ngao chomba nabone sotio. weshe gimuka Wanyanjire reka kumbona abone sotio twara kumuntu. nine to mukwani ukura wayirwa nabo gimuka wayirwa nabo Nefsa fria de ordu. Napa. Terra barato terra. Abantu bagobo inakawe. Woti ne choine. Chabira chitari cheye. Targa no kunde bizoba naro. Werwata nagenda targa kunde bakatorga chiratine no hori bonyihire. Ubundi kubugana mu mahanda gasana minte. Nabataro tarho doza guma no za kuzundiraho mpaka. Amabunu kanje gona wagatwara abandi. Anga tware gumaho. Wakatoine na fulani ndio kuna akakusigira siku wanaenda kakoje. Namabunu. Azomba kaza wende nikunda mwana kibekina amabunu. Ngao chuma kama wanta takumanye birungi. Cyo ambaye ninchwera nko mabunu wena mpora kesi yona yagarukaho. Chama kugenda abantu nenkoreje. Tunayikurura ta house. Wakati wewe kama wamtera yaro nino bebtana mpran yabtana mpran Mr. Raifar munanjira ngumanya bakamutomera sente taine yangambira miliyoni na wari munazigegenya konkati no manya byanshobera katubipinge Patrick atwereze plan nango bundo gwakabaye numurano ndebe atwara chicken bite omkwata muchi shike yatakuraba atakankwata ubu nitama kubipinga umuntu azakakwata ntine hona sente utine hona sente ashina yabe protein ndombe kuki bagitiwe nyumba zapangisa kano kubanza ubusinde bwa rent kunago no muri mugundi iza kufuna kinata kandi apo yambipinga saa zimwe afiga katera ndi katera na futera wera de yatera ni tu atuwe akana ko kakanta hanje chikusha meza no kutambara n'abagwizi bani Mr. Yatera mukwata taka gisaziro hello wanje kuhagara hanga mwana wangambira shamuna na hateze imishazi ingahe anyo ntunkwenda bintu byo guma nombi hatere nayemerera n'amaguru ganshasha kari kamfutegereze kari my god nasimnewe mora ugenda nagwerakaga ashimani uko gumeno imana wumene ingamba ize mintwe naitonjera let's go for ni wotegereze kuri tutegereze Patrick ashituguma temerira mpaka Patrick ize yaje ngara munayisha get serious yayikanka yanje munaruna kwende mutuka ije tuje wakwata Nyanyize bagite muri auto. piki wata hello ukagara hanga mwana wana kutegereze zibishazi nga wangambira shamuna tizeza abashamwenda none tugende shazinga Yona yemere n'amaguru gandi hire tinchine na cyakora una nashasha amaguru ndanye nkore kimwana kare tori serious niwe
Watu nyono ngambira business nkora cyamaguru ganshasha. Nandi harka ko. Kaji. Eti cyaho. Konka shimwe nina itenjara. Reka tugende tubatambara mutu. Yangira ngo nakuja tushanga. Ati mwe kuturatambure to namugamba turuka ko. Turatambure twagenda. Ha itayemerera. Akova nawe tari serious. Yangira ngo yakwenda matukaje tugende. Reka tumutegereze ni. Hatu ben tukora kimato aza kuba aido hatu turuhire naco. None hatinkiwe. Baba bashije rebe nabo bagezere buvubo direbere twabarya munonga nabo basharaho gutereza punishment. Ruboka muriri. Nibo bunatandaka. Rubo kabirebire. Mubiha. Ai bamba. Tora food match. Chicken bites. WhatsApp. Bono bwa rice. Niwe nyuma y'ibintu byakungurira nywe mfanye wanje. Iwe toka bireba manyo wawe abe nakuririra. Wanje. Nuko bano tureka nkatwa kugenda. Arauke nazo tuzirebe kuzikunura kanshe zabandi katuzirire mbona hino mushije wo kutarizo zarakari nobiga ezo kwaro ngone mugiga muno ayibamba nisinzi zireba nk'abana nyowe yatari mugiga no mane no ka no love nakweshengereza mwene love yewe ni badugura nakutebeziwe haturohora yije kugira ngo love ngo muntu mwina mutuma kali kasta kwino dirotche Boss. Yes, boss. Yego boss. Nishamunana. Shahina. Kasha ate mabosi. Ina shangeri kwenda kugwa. Nabanza kutegera bitoshi. Tarubuzi ubosi. Kashima ninye konkamanya nashaka bikwenda kugwa nanda ngumaze na bitegera bitakagwa bosi. Ego bosi. Amota katayine buzibu naza kuyegesha naza kuja bosi. Kare. Bosi nazi birata bitu kujimbo. Ndakubaza kuri iki cyana mu bosi. Cyane kingiye no bosi we. Yenda mpingi tugende cyane cyane. Ay. Akanjira speed. Ya bosi atachitagura. Bosi nazo kuchitagura kankuru mbwira nibwa.